Inggolakay, agawid kanundaan di dito'y balay, kadwa na ti asawa na. Agnaedan di tao'y. Kastamot ti kuna ni Anjay, pumanaw da kanon ijay pagabangan da, tanaikat kanon di asawa na iti trabaho. Nay, apay ang naikat ngay. Nagaramay iti sana nasayaat, isungay nikat da. Nagbawas da kano iti trabahador, tanalugi jay kumpanya a pagpapaayan na. Anya, Nagado a maikat, isupay tinapili. Ay, addan samo nga minsan sadot jay manugang ta. ay kat nairaramat siguro nga isot na pili ang naikat Ay, anyat umay da aramiden dito ingay. Naimbag ano amuna ti agtrabaho iti daga day ti alalaki. Katsuruan na Lo talaga kayat dan ti agnaed di tao'y. Irwam nan ti bagina di ti probinsya. Kunak nga min idian ni Sebastiano ti pakiasawaan di anak ta, pensyonado. Kanado ti sanikwana. Ngamday jay mo't alalaki ti pinili na. Ay na, nalpasan ti amin. Nagkasardan. Awa na yung ti maramidam. Nagsayang nga road ni Sebastiano. Nagmayat kumatibiyag na no iso tinakiasawaan na. Sa bali laki nga rodon ti inasawa ni Sebastiano. Nagmayat tibiyag di asawa na ita. Siting pretty at dapay katulong da. Ay way, gimatang dan sama ni ti baro alugan na niya. Wen nga road, agsusukat tilugan da. Numaumaan da tilugan da. Gumatang damanun iti sabali. Nagmayat tibiyag jay asawa ni Sebastiano. Day tala agluglugan ti kukuen na. Kasladun niya. Dala, gusto na ita panagapal mo. Ay, anya nga tatirik na tibak ng ti asawa na. Ha? Nagmayat siguro. Sayang, nubalasang nubalo ako ma. Nagpaaramak mo't idikin ni Sebastiano. Tila sasawam mag. Bakitan kan ngam kakasta pala ti ibagbagam. Dadi ka lang arug tumangad iti barsangan. Dahil pala agpaaram tiyan iti panunot mo. Uraya amabalo ka sakan to agbiro kiti baknang apaki asawa man Kaanon to pa'y ngay? Agkabawak to siguro numabalo Katanyat plano yo, anak ko. Dito yan talaga ti pagnaidan nyo nga agasawa. Nanang, tani nagrigat mo tibiyag ijay syudad. Nang runan awan trabaho. Awan pagbayad iti abang kan paggatang iti makan. Kat di kapsat mo ngay ijay syudad. Apay, di kay nagkitkita aya. Saan nanang, taadayo mo't tayan na. Adayo tayan ti trabaho na. Ay, kumusta nga tamot tanda di akabsat mo. Di pa'y umawag mo. Di pa'y agparik na. Sana nagaw-awid aya nanang. Ay naminsan la dyan nagawidan na idi. Idi nagkasar dyan may sa abarkada na. Awan mo't pakakuntakan kankwana. Tanapukaw na kano ti cellphone na. Bareng makagatang tumanen iti cellphone na Awan pa'y nobya na? Awan pa'y matiyam amuna. Jak amua iti day dya akabsat mo. Kahit anyat ko inyo dito ingay. Naimbag no amo ta asawam ti aggamulo iti daga. Amuna nanang, sigud matakas ta ti trabaho na ijay lugar da. Kat, naimbag man ta dito'y tinapanunot yu apagawidan. Saan nga ijay lugar da? Nagaduda ijay balay da. Ado dagiti pamilyado kakabsat ng agnana ijay balay da. Irwam mo ti bagim dito'y lugar me ninyo. Nariga ti panagbiag mi dito'y. Ado matkit de ti pakipurdiyaan dito'y. No nagagat ka makipurdiya, agbiag ka. Ngam no agsadot-sadot ka, ay awan agbisinta buksit mo. Kabaalam ti agaradaw ninyaw. Uway, nana. Nasaya at nga road, tadda nga mintay nuang may. Kat ado ti mga ayab kinitatang yung agaradaw. Tangtangdanan da nga agaradaw. Ngam agsurinder mo no daduma, tamabannog mo. Lakay nga minen. Ay, apag iso nga rod nanang. Nalaing ni ninyo nga garado.
Inga. Apay, talaga nga taakas JJ manugang ta. Apay, Mirna. Naulimag, saan nga agsasao. Sa laag sa uno at dadamagam, di mo pa'y mangag nga agistorya. Wen kun saan latmang mangag ko ngay bagbagana. Ay, talaga siguro akas di ti pan nakaitao na Adamot tao akas ta. Naulimag. Maikawa ak nga dakabalay ang naulimag. Imbag no saan amabangles ti katay dayjay. Ta saan amaukukap jay ngiwat na. Sa laagukap numangan ken agsuyaab. Problema na daytan Sana tila pakasiksikuram bakit? Ta saan ngagpapada ti pan nakaiparswa ti tao. Adda na saaw, adamot na ulimag. Jak kaya ti kasjay a klase ti kabalay. Kasla siyak ti matuukan. Di pa'y makiistorya mo. Nakakaumlatan jay bibig na. Anyat klase ang manugang ti kasta. Bagbagam tuman di asawam anjay. Ibagam asurwan na ti makisama dito'y balay. Ni, apay nanang? Adda ka di problema kaninin yung asawa? Jak nga rod kayat ti kinaulimak na. Surwan na kumamot ti makiistorya. Anyamot ti kasjay. Nakakaumlatan yung iwat na. Sa laagungap no agsuyab. Talaga akas dyan ni ninyo nanang. Naulimag ka talaga. Kahit naulimak, kahit saanan nga agsaw apulaos. Sa lagsaw no dadamagam. Ay sana mabalin kanyak ti kasta. Bagbagam, masikuranak nga dakabalay ko asaan nga agsasaw. Saan na bali at makipulapul mo't kada tayo nanang. Makipulapul ngam di mo tagsasaw. Anya mo dayjay. Di mo amo ti aday ti panuno na. Kataw-awatan nyo latan Takasta ka nga rod ti kinatao na. Saan nga rod amabalin kanyak ti kasjay nga style. Masikurana. Ninyo, suruan mo nga minti makisao iti padam a tao alakay. Saan nakasta nakaululimak kalatan. No adda kasaritam agtungtungad kalatan. Suruan mo ti makiistorya kas ita. Kung kunamlaan. Di ka man nagsaon. Kay, anya ko matibagak ngayon bakit? Kagura ni nanang tinaulimag. Isa pang haasim. Makiistorya ka mangamin kadakwada. Ungapam ngamin mo tangiwa mo Anya, naawatam jimbagak. Masapula pakisamaan ta dananang tani, awampay balay ta. Naimbag tulan no addan bukod ta balay ta lumasin tanton. Naimbag oras mo, Auntie Mirna. Nay, si kamot gayam bubot kaanakan. Sumrak ka Adan ang kalinggawan tay. Nagpailay, tamapan ka no agpapukis. Apay aya. Agparado kami kumaantay. At datay manugang ko. Isunti umay agarado. Apay, amuna niya ti agarada, wantay. Amuna. Isunti ng sublat iti arado ni uncle mo. Tanakapsutan ti tumang ni uncle mo. Aya, sige nga raw. Ibagayon tuman, may nubigat, antay. Sige. Ay win, isurum tuman jay bayaw mo kaanakan. Isurok nga. Kunak man muna ti agaradaw. Apay, isurok pa lang nga. Isurum nga agsao. Tasaan nga agsasaw dayjay. Ha? Apay, umal. Saan? Ngam nauli mo nga rub. Sika ti maibagay akad kadwana tana sa uka, tarabit ka. Mayat sa, no sika aka na yun ti kakuy-kuyog na. Tapno maakaran iti kinatarabit mo. Ay, apay nga, asan nga agsasaw? Ay, ala no, sakti kadwa na, isaw, sigurado ang malisan iti kinatagareg. Wen nga rod, kasta ti kayat ko. Nasao, nalaing amak istorya. Saan akas jay akasla natuktukan abisukol. Sa laagungap jay ngiwat na no agisubo iti makan, kan no agsuyab. Kumusta nga bayaw? Bayat? Agnaid kayo ka din dito bayaw? Saan kayo nagsubli di syudad? Kayo mayat atag kakadwa tayaw. Ala, tangay insurok mo tanti araduam. Panawan ka antay nakpayag paraspasan niya.
Tayo ton malpas mo ti panakaradom, agsangot taman tapag inistoryahan ta niya. Alang raw, panawan kan bayaw, tapno ada malpas sa trabaho ta. Ipakarakin ka, insan nandiya ha. Pag setek man ni bayaw. Ani, arak mo ta, igam mo. Wait, napan ko ginatang di testor. Tagset kami man ka ni bayaw ninyo. Ala, saan nga agsasyat di asawa kinsan? Agsyat angam sa gaysa wenod wala siya tinglas. Ay na, di ka di mananagan insan. Basit lang. Amang ano siyat lang, ti kurang ken ko na. Tapno maikat na ti kinaulimak na. Ha? Di ka mananagan insan. Tay surok di asawa. Ikat ti kinaulimak na. Tatang, tulungan dakman tayong tayawid ni ninyo. Nabartag ka no. Imawag ni insan bubot itay. Anya, apa yan nagbartag? Saan samot ngamin nga agin inom na jay? Ay na talaga asaan tatang. Dayjay nga insan ko binartag na ka di manugang yun. Ay, nagloko mat na jay abubutan. Malang araw, mapitla ang tagkamisita. Tila aramidang bubaut. Apay nga, abinartag mo to'y bayaw mau. Pasensya kayo ng kal. Marang kunak no tumarabay. Amay kat na ti kinaulimak na. Ngam ad-adama tasan ngagsasaon. Kunak tumang ngamin kan ka di mo unay pagsyatan insan. Anya nga'y, dinala ka nga ron mayawid di baginan. Pasensya ka rin san. Ala, agawid tayo ninyo. Di ka mauba, isa kibinundakan ka ni Anjay. Kabaalam ti magnanin nyo? Di matagsawa pulusan, iti pinagset ka, insan. Ultimo one kan sana balikas, di na may balikas. Kung akong makatulong ti harak, saan magayam. Kimaro mat, di matagsawa pulusan. Napanan ni Tukmam. Asinaw at tukmam. Jay manugang mo Manipod ita, panagana kon iti Tukmam. Tadimat ang sasao Apulos. Oo na yan, ti kasta panagsasaom. Pati ti kinaulimag ti tao, pakasikuram. Di kakit agyaman, tanasingpet jay manugang mau. Naggaget pa'y. At least, uray na ulimag na alis tumot ngagsapol iti kwarta. Kita kat inal daw amapan makipurdiya. Di pa'y aginanan Apulos. Kababa inti kasjay, di na ammo ti makisama. Ammo na ti makisama. Nalaing to pa'y makipulapaw. Makiistoryamat no ko Makiistorya nga. Kano agtungtung edlat ambag na no adagi istorya. At least agtungad. Mayat kidi ata ayunan na amin nga ibagam. Tapasig atungad ti sungbat na. Jak kayat ti kasjay nga style. No kastamat la kaguram jay manugang mau. Nasaysayat la lumasindan iti pagnaadan. Ibaga, tagipatakderdan iti ure kalkalapaw la pagnaadan da. Tapno awan pakasiksikuram. Ala, ibagam tuman nga rod kadakwada, Ingo. Uwan tatang, talaga mata kasta ti plano mi nga agasawa. Ure kalkalapaw laang, basta nakalasin kamin. Wayne, may mayat mitlaeng na dan bukod yung apagtaengaan anak kao. Sumanaong amin jay inayaw. Mangibabain. Uray dengdenggan jay asawam, agsaulat ta iti kontraken kwada. Isa paspasensyaan niyon jay inam. Ibagam iti asawam. Uwan tatang, nasingput ni ninyo. Maawatan na dayta. Okay nga road. Bye. Asina ti kinasarita mo ti cellphone mo, meron na. Jay anak ta lalaki agawid da kano. Taumay na itulod ti asawa na. Asawa? Apay, addan asawa na. Adda kanon kat masikugan. Anya? Umay na kano itulod taag na dito'y ti asawa na. Tagtrabaho tapno addan to kano pagkasarda. Sino nga itinobyan na? Tagaanaw? Jakam mo. Maamuan tanto no sumangput da.
Si kagayam ti ibagbaga ti anak mi nga asawa na balasang ka. Untatang, rimwar mo manan di anak yaw. Ay na, kasjay na dayjay. Basta agawid ditoy, mapanadagaos iti ayan nagti barkada na. Di nakpay inyam amu magkada kayo. Loko nga raw dayjay nga anak may. Isu ti asawak, di na pay ko na. Ay, anyat nagan mo nga'y balasang ka. Maribit tatang, ngambit ti palayaw ko. Aywan, ayan nga ti agbalin akatugang nga kababae. Na kayo mulat adda, tatang. Ay na, agdigdigaw sa balasang ka. Urayang biitay. Tatang, makaurayak matkit de. Awan problema. Ay na, nagdaga ang gayam dito lugar yaw. Kan bambantay gayam dito. Kasla awan tattao. Adaw ti tao dito, no adaw kasyaw. Maurnong da. Nagboring mo tibiyag dito yan, tatang. Diyak kumakayat tagyan dito. Ngam alaman langan. Ipagpagapok ijay anak yaw. Takas tamang amin ti kaya na. Si kagayam ti katugang nga kababae. Siyak gayam ni Bet, nanang. Ay mirna mo tinagan ko. Naimbag man, takayat mo ti agnaid dito'y balay may. Diyak kumakayat ngam kapilitan. Takas tati kayat di anak yaw. Ditoyak kanungagpas nga ay ikatun Adayo ti lugar mi dito. Ngam asidag iti ili ti balay may. Saan akas dito'y abambantay. Ay na, pasensya kayo nana. Nasa uak. Saan nga agtal na tingiwat ko asubanaw. Masikura na nga may no jak agsaw. Isa pasensya kayo. No adda tartarabit ka. Ay na, kastakit diti mayat Kay-kayat kunti kasta ngam jay na ulima. Ay na, masikuranak laasan nga agsaw. Naruam tingiwat ko ako manutay. Iso ang pasensya andak ano nga lawangwak nanang. Ayos laeng ko nakmat. Kay-kayat ko kit diti kasta ngam tay saan nga agsasaw. Kastalata ka na yung daramit mo. Malikod si mo. Nay. Iti barkadam latang kaya Agong unget manan jay manugang mau bakit. Basol ti anak takanayon met ngamin amapan iti ayan dagiti barkada na. Munay ka matin. Grabe gayam ti kinatarabit day ta manugang ta. Magbagay na tinagan na abet. Best at tarabit. May mayat met ti kastan ngamtay san ngagsasao akas ijay asawa ni Angie. No siyak. Mas kay kayat ko tinaulimak ngam ti tarabit. Makarengreng tinatarabit at tao. Bet, adda indanon da kanyak ije istor. Sasawan nakmat gayam itiliklikod balasang ka. Ne, apay, anyat imbagbagada nanang. Ibagbagam ka no asadutak nga asawa. Aday talaagid idda kan agselselpon tar aramidag. Ajak pay agluto. Ibagbagam asikati para luto dito'y balay. Ne, katagpay suma nanang. Apay, di yung maaklon day ta. Ayos lang tagchismis, bastag payso. Binigat mo nga minan ti iruruar mo ama pa nagchismismis, Bet. Parbangunam pa yun ti mapan makichismis no kwa. Ay di daklap dan iti kayat kong aramidan. Takasta ti pagragsakak. Ti mapan makiistorya. Wen, ngam di na kumamat is-istoryaan iti sabali a tao Agpayso madagiti pagbagak. Timadi, katong parparbukay ti sarita. Dayta timadi nga aramid. Iso apang nga asiyo nanang. Di daklap dan iti kayat ko nga aramidan. Tan nakairuama kunti kastoy. Napananmanan jay manugang mo. Nalabasak ijay store. Imbang ka naman ang tagchis-chismis ijay. Anyan, sigurado man nga ruden asyak ti sarsaritaan na ijay. Nagluko da ijayan, nagsapa rimwar. Oray at kay-kayat mo saan? Paborito mamanugang na ijay. Kunam akayat mo launa iti kinatarabit na. Diyak kayat ti panang chis-chismis na kanyak. Nagalas gayam ti ugali da ija babae. Anya ita, ti mas kay-kayat mo. Jay natarabit, wano jay na ulimag. Ay, may mayat gayam jay na ulimag. Tadi na kamapan is-istoryaan iti sabali a tao. Nagbidutak lakay.
Nay, anya da ito'y ipadigom ninyo. Karnit manok, nanang. Ay na, agyamanak ninyo. Kanayon da kami apadiguan. Tunggal agluto ka at dalat ta ipadigom ka da kami. Pasensya kan no adaman nasasaok ang nakasairam iti kalabas, Barok. Sorry ka dagijay. Oray na ulimag ka, ngam nasingpet ka manugang. Naparabor ka pa'y. Nagasat di anak ko kun ka, Barok. No kasano ti kinagasat ni anjikan ka. Isumot ti kinamalas jay anak ko a lalaki iti tarabit nga asawa na. Kahit, kumusta jay kalkalyam a kinabaknang, Luis? Bambanok na jay tatang. Apay awan. Awan nga rod. Isa masurunak. Nabanugak lang nagkalkali jay. Ay, kung nagtumot nga minken ka nga awan maganab mo dita. May mayat no adda detektor. Nagnginan tumot tikas jay. Ay na, agmula kakit day tinateng ka ng protas. Tapno addan to apitem nga ilakaw. Kanon to paya bumaknangak ngayon kasta. May mayat ti balitok asapulan ta instant ti panagbaknang. Ay na, inkakit di agaplay aminero anak kaw. May mayat ti agsarili tatang, tabukudak tumat ti masapulak. Pagsapulam nga ron ngay, kat awan may. Nabayag kan ngagsapsapol iti kasta. Ngam awan mo't uray tiping abalitok lako maamasarakam. Makabannog mat nga ron tatang. Kasla masaduta kaun. Unay mo't daytan, Luis. Bigbigat ngagsusuyaab ka. Napuyatan nak nga ron. Ta pinuyat nak yan ay tagtagainap ko idirabi lina bakit. Anyaman tinay tagtagainap mo na ya. Bimak nangak kano. Diyak kano mabilang tilugan kaw. Talo kano adadakkel abalay ti balay kaw. Kan nagado kano ti katulong kaw. Anya? Isu ama siguradok bakit. Bumak nangakon iti mabiit. Ay, kasano ka da bumaknang ka nakasadsadot kamat. Ultimo mang tarimaan iti bubong ti balay ta di mo pa'y maaramin. Gapo iti kinasadot mo. Basta marikrik na bumak nangak iti mabiit. Isu nga ganos talang bakit. Di ka kadi mapukawan iti namnama. Ay na, Luisaya, no agarapaap kabuyo gamit aramid. Saan nga iti sa ulaeng? Aggunay ka, agtrabaho ka. Kasano nga umado ti kwartam, nagtugtugaw ka lang nga agsilsilpon di ti balay? Saan mo't nga amin na bimak nang kat nagagat. At datay talaga anaswerte. Kita, tay kalugaran tayo idi apada amamirmiraot. Idi nakakali iti balitok, bimak nang. Instant ibabak nang na. Isa pimanaw dan iti lugar tayo. Ta di da kayat ti makikilan. Apay, agpayso ayaday di ada mag-idila kay. Wen kunak lang arudan. Agpayso day jay. Kat no damag kung dan nagdadakkel nga apartment day di syudad. Nagado kano pa iti pampasayro alugan dan. Ay, kastaya. Isu ajak mapukawan iti namnama bakit. Patsik ang makaswerte aktumat. Akas iti day jay kalugaran tayaw. Bumak nang tantumat bakit. Papanamlina. Inak man makisag ka nanang, tay supay titangdan ko. Si Kalaang, ayan je asawam ngay. Inkuyog mo kumaa. Wano adan trabaho na. Anya nga adda? Awan. Adda je balay nakauldag manon. No kastamot la ka na yun, sinaamon. Aglalaki kalaangan, Lina. Tilay bagbagayo mo, nanang. An-anon ti sadot nga asawa. Dila agbain. Papakpakan laken kan itag nanayonan. Naglalayngan nan ngay. Makapanunot to mo laeng, Gumagat to siguro. Nariga mo basta sinaaklatan, ta nagkasar kami mo. Kakaasi ka laeng no di mo sinaan da di lalaki anak ko. Sinaam kit din.
Ta sumapol ka iti baknang. Kanuray saan abaknang. Basta nagagat ngag trabaho. Panawam kit din day nga asawam, anak ko. Saan ananang? Ay ayatok ni Luis. Ada nagkinaryan mi anila ang patay ti mamagsina kada kami. Kat orayam pa'y laamatay ka, sabo sinaan day nga asawam. Ay na anak ko, mabiit ka amatay no kastalaeng. Tamaparigat ka iti trabaho. Bagbaga ang manmet di anak mo, abalayan. Ibagam manmet ngagsapol iti trabaho na. Kitno kanayon kung ay baganay takin kwa na apalayan. Ngam di nakmat dengdenggan. Kakaasi jay anak ko ngagtrab-trabaho. Wen, abalayan, amok na ita. Ang awan mat maramidak, ta di nakmat denggan. Depende ngamin iti panagpadakkel iti ubing ti kasta. Pinadakkel mo ngamin asadot di anak mo, iso akas jay. Ay, saan mat na abalayan? Ta nagagat mat idi ni Luis. Salasim madut mat idi nangasawan. Jak man amaw iti dahi nga anak kaw. Isulaang mat tikas jay kanagiti amin nga anak kaw. Ala, mapan ka ijay balay da. Taing kabagbagaan jay anak mo, abalayan. Mandaram ngagtrabaho. Lina bakit? Adda nabuyak iti social media. Nabuyam nga? Adamot gayam kinabak ng iti kayaw. Kayo nga. Adamot gayam na idulin a balitok kadag iti dadakkel a kayaw. Inlemeng kano dagitay hap-hapon idi tsimpo ti gubat. Anya? Saan lagayam iti unag ti dagat tinang ilemengan da kadag iti balitok. Adda pa'y gayam kadag iti puon ti kayaw. Imposible mo day tangay bagbagamon, Luis. Posible bakit nabuyak nga raw. Legit dahil dyan nabuyak. Taado ti views na. Apay, gapotado ti views na, legitan. Ay na, Luis, adun ti fake news ita. Ure inuulbudan, basta kumita day ti social media. Pudno nga rod day jay. Anya nga ro di tangay? Rugyak manan tagsapol iti kinabak nang. Bakit? Ni, adda ka maglagayam dito'y sangot ti balay nga kap-kapi. Birbiro kang kamanlangan. Adda ko maiparamid ko kan ka, Luis. Plan-planuak nga raw no kasano ti pamayak iti aramidag to adakkel agay. Ken no sa dinaw ti pangipwestuak iti garahe. Ni, apay, adda kwarta mapagparamid mo iti dakkalagay kan garahe. Ay, dandanin bakit? Basit la panagura yun, bumak ng tan. Ay na, sasawam mo. Kasano kumabumak nang ka kadi ka magtrabaho? Nakasadsadot ka? Nukas kasano, siyak ti kaunaan asadot a bumak nang. Anya? Ipakita ka na iti tao, asaan nga amin asadot wano istambay, kat awan na pintas masakbayan na. Tilay bagbagam. Ingka man kay di ka nalanjay likod ti kusina, tane. Kanayo na mornong ti danom ijay tong galagtudo. Wen, madamdaman taon tanay. Jak penal pa sa nagplano. Ay nagplano kanto no andan kwarta di tadakulap mo. Alaki din umay kan. Wen ka di. Ala, umuna ka ijayon, tayo busag pa ito'y kapay. Tatang, buludok man tay bari tayo. Nay, an-anuam ti bareta, Lina. Ay, kanalakman di likod di kusina. May tani agornong mo ti danom no kas di nga agtudo. Apay asika ti mang kanal. Jay asawam Ayan ni Luis aya. Jakam mo. Agkap-kapila itay di sango ti balay. Ngam kalaan mo man na nagpukaw. Anya? Ibagbagak nga iso ti mga ramid. Ngam kanayon na mga itantan. Mabagbagtit sa ngaminon dyan nakyaw. Tatunggalag sao. Balitok ti bagbagana. Makasarak to kano iti balitok. Bumaknang to kano. Ay una yun na dya tao. Jela sadot na ngamin ti pagturayan na. Imbes nga trabaho tapno makakwarta. Ang jebet la agar arapa apter aramiden nan. Dila agbain na dya always. Mala siya kaunti mga ramin iti dayjay palasang kaw. Ta awan pa imot papanak ita. Ay ala saan tatang. Syakon, kababain mat kada kayo. Pagbainam ko ma, katawan mo't sabsabalay.
Sakit di ati rumbang nga agbain. Takas jay ti aramid jay anak kaw. Mangibabain. Ne, Luis, apay tagtagbatam tapuon ti manggangay. Tagtagari. Di ka naariwawa. Taamangan no adda makangagkan ka. Dalan ti hapon dito'y initsimpo ti gubat. Adda posibilidad na adito'y kayo tinangilamangan day ti balitok. Anya? Adda ngamin nabuya kakasta. Saan lang iti unag ti daga tinangilamangan day ti balitok. Pati kadag ti puon ti kay kayaw. Ay na, mabagbagtit kan samot at talagan. Ulawan na kan ti imahinasyon mo. Imposible mo day tangay bagbagamon. Agbambanog ka laang. Kandad dadaulam laang tamangga. Sayang ano mapukan. Saan ko apukanan? Kita laang iti unag na. Ay na, gararamid ka, Luis. Ingka man kidag pelas, tay pa-check up ka man langan. Adan sa mga agpaiso tama tautak mo. Na, tanya't pagkit kita am kanyak. Bagtek. Sika siguro ati agballa. Taadda puliyo akasta. Ado, ti balay ti pamilya yaw. Di ka mangiraman, tawan bibiyang dagijat at tao iti saritaan. Kan sana bagtit dagijay, awan pulimi akasta. Sikatim mo na. Pagbalinan nakpay katabagtitan. Nagalaskat nga aramid ti kastan. Ala, isardeng mo nga rodan day tang araramidam. Intaki di manganan. Sa anak amabisin. Sikan ti mangan no kayat mo. Nasaya at taimay ka dito balay, Luis. Anyamot ti kasta nga aramid maon. Apay, di ka mabain kadagiti na kay kamangam. Kang runa ni di asawam. Di ka matagtrabaho anak kaw. Ultimo di ipapaaramid di asawam. Di mo pa'y aramid na yun. Bisi ak nga ron tatang. Bisi ka nga. Agsorsor-sor nga agbirbiraw iti adula amen. Di kay kadyag sasawi ti kasta. Tano bumak na nga, ibingayan kay tao. Ay na, Luis, aya. Agmula ka nga at sigurado pa'y anak kaw. Pinadas kong na itatang. Nakado ngay mula kiday. Hanggang nalugi aklang. Diyak pa'y nasubot ti puunak. Sapay inututang ko lang na dyan. Ay kat gagangay na Kastala no damaw. No gaggagatampay. Makatsambakan tulat ta. Basta nadidigra ako nga garden tatang. Awan magimulak dita. Kahit ti aramidam at nangarod magimulam. Awan mait. Nabayagan nga agbirbiro kay ti pagbaknangan. Ngam awan mo't masapulam. Agsaysayang kalay ti oras dita. Ay kadanto Sa anak ang mapukawan itinamnama tatang. Ha? Apay nga dabunton dita masikigan ti balayo tatang. Ay, jaka mo Jak mo't nasipsiputan nga dagayang bunton dita. Ay sos, partaan day tan tatang. Partaan nga. Partaan nga da kinabaknang dita. Ay na. Ay, day 20 orayog tatang. Dito'y gayam tayang ti birbiru kak akinabaknang. Adda nakalamang akinabaknang dita tatang. Anya? Ay, adday ta kamanin, Luis. Pati bunton pagintirisam. Ay, sos. Ikanda kayo iti sign abumaknang tatang. Di yu pagan anaw? O anya? Agtulag tatatang. Kalyen ta ti dagaan agtuban ti bunton. Nga, aggudwata iti kinabaknang amakalita. Wano, bukudak akalyan. Ngam, bukudak mo't ti makalik a kinabaknang dita. Ay, di nakiramraman dita ulaw mo, Luis. Kundi mo kutkutyan na ita daga dita. Tama nga numarsuod to'y balay. Sa pa'y panagtutudawn. Nariga tayo. Isublik mo't lada gusti daga amakalik no kwa, tatang. Basta di mo pakibiyagan na ita. May sa kumalang ti saaw. Di nakpagpungtutan. Inkakidyag mula, tapno adda apitem tao. Sigurado pa ay. Addang mat kayang bunton dito likod ti kusina bakit? Apay di mo yung pagbagakanyak.
Anya bunton nga ibagbagam mo. Dayta man nay, bunton mo dayta. Iparit kit din ni tatang ako check je bunton iji balay da. Imbis sa bumaknang dan, di takot kayatan. Isungin ba, agdad na nakita ka bunton dito eh. Sana bunton dayta. Naurnong laadaga. Idinagi kanal ni tatang ditoy. Bunton da ito Ay eh. na di mo ipapilit, Luis. Sana bunton dayta ko na lang arudan. Ala, panawan nak dito yan, tadaramidag. Anyat ko am? Basta panawan nak dito yan. Di nakpakibyangan dito eh. Mapan kaniti ko na mapapanam. Yahoo! Lina bangay! Lina! Ni, anyat ririawam dita, Luis. Umay ka man ditoy. Nagpiksa ka tang iwamon. Kita ang tinakalig na ito. Gawa balitok ako tsara. Kung may sa atin ito. Pasig abalitok na giti bakal. Ah, ni, yelo mga agpay so ti kolor da. Nakalim da kita? Uwin bakal. Ay naambak ng tan. Dahito yung tinabayagan ng inururay kaw. Natong palang ti arapaap kaw. Agmay may sakan samot dito'y balayo, anak ko. Napanan di asawam. Ay, napanagdis kita riti kwartang aramaten na kanua ngagpa Manila. Dumaw dawat kanyak ngamjak inikkan. Papanan na ijay syudad. Mapan na kanu ila ako jinakali na akot sarak ang tinidor. Nakali na. Nang kalyan na. Ije likod ti kusina ha. Diyak mo ano niya dagi jay. Kasla balitok mo ti kulor na. Nga madumot ti makitkita kakas di ti kulor na akot sara kas kada tinidor ala ko ije department store. Kahit apay ngay nga ijay payla Manila ti papanan na. Kat adumot tag kilkilatis ijay sentro. Ije mga rod ti kaya na tasig sigurado ka no. Awan kanot pa nagtalog na kadagi dya da ije sentro. Ay, oray ko mga rod no pudno abalitok dagi jay. Tapno at dagong gunana. Huwag nga rod nanang. Hello Luis, ayan mon. Nakadanon kan dita Manila. Uwin bakal. Kat, kumusta ngay? Saan ba kaya mabalitok di nakalit bakal? Sinan balitok lang. Anya? Kung nagtumang amin kang ka, ordinaryo lakot sara kan tinidor dagi jay. Sa payadan apilik agatangan alugan agawid ak. Ano? Pikimot gayam na gajay. Kagawid ka nga rodan ha. Umay kakidit at tulungan ng agtalon ditoy. Nasakit tinagam ko lina. Napaayak launa yan. Jack maklon bakit? Agawid kan kunak. Madanagan ako nanang. Di mo't sumangputan ni Luis. Napnapanan na ngay. Awagam ata amum ti ayan na. Diyak mga rod makontak ti cellphone nan. Manual dawon. Anya, at tinasayaat. Ingkagdamag kin ni abalayan. Amangan no amuna ti ayan jay anak na. Naggapu aki jayan nanang. Awan matlat kontak ni tatang kan kuana. Anya, Gumatangak man iti juice kan tinapay, Nana Mirna. Dahito at tinapay ni kan apple juice. Mabit man lang, Lina. Mapangkamanan iti talon yaw. Ay, wan anana. Inak man agbunubon. Tani, panagraraot manan. Ay na, kaasi ka man. Talagang agmay-may saka na mangsuksukay iti talon yaw. Ay, wan nga rod Tani, di mo nagaw-awid ng asawak, nana. Manuabula nun. Apay, talaga ka dingawa nun kontak yu kang kuana? Awang nga roden na Mirna. Apay no'y panawagan mo iti radyo kan telebisyon. Wano'y pusyo iti social media. Idi pa'y lang nga ibagbaga datatang kananang dayta kanyak. Ngamjak imanugot. Tama nga no agawid mo't laeng. Ngamawampay mat. Iso ang mapilitan aksan nga agpanawagan, nana. Hello, Luis. Ay naagyaman ak tayo mawag kan. Ayam mo ngay. Pwede ka malagawi dun. Anya kamatan. Tila'y pampanawagan nyo iti radyo kang TV. Kababain. Impos nakpaitif be.
Kag madanagan kami nga rodan. Tadi ka mo ilagawi dun. Ayam mo aya. Adaak dito Visayas. Jak agawid ditan Lina. Agsinatan, tadang sa baling asawak dito. Kat masikugan niya Amalia. Anya? Luis, di nakmamanrabakan iti kasta? Saan ka mang rabrabak? Inkakit di ikatin naging pampanawagan mo. Kan ikatin timpos mo iti FB. Sige, tini. Ada pa ipapanan mi kanya Amalia. Bye. Hello, Luis. Mabit man lang. Agsarita tapay. Luis! Talaga, asaan ngagpampanunot na dya tao? Awanay, nadadailan ti ulo na dya always. Jakmat nga ron, amo no api ang naramid na tikas di kanyak tatang. Inananusa kiti mano atawan tikas di nga ugali na. Ti kinasadot na. Nga may supay tadaganas namang isukat kanyak. Apay, tatang. Ngala, siya kaong tagkidkid daw iti pasensya. Kapag iti inaramid ti anak kaw. Awan mo't maaramid, akbalasang kaw. Tauray bagbaga akjay anak kaw. Natangken mo't natati ulo na. Di nakdengdenggain. Awataklatan ati kasat ko iti anak yo, tatang. Kumusta, Lina? Luis? Oh, Lina, kailiw ka una Mabit man lang, Luis. Ah? Di nakarakupan. Apay nga da ka. Di mo't adan sa baling asawa makunam. Si kakit di mo't namati ka la adagos. Joke ko lang na jay. Ang angaw ko. Ha? Las-lastog ko ka di na jay, Lina. Awan babae. Si kamot. Rinabak ka lang edi. Agsasauka ka di dagpay so, Luis. Luis, di ko na. Saan ka masurutan? Ni, apay nga da ka dito'y Amalia. Kas talakalakanakan ka timang panaw kanya. Kalpasan asin ni kugan na. Panawan naklatan. Luis, asino day ta? Ay, jak am mo dayta. Agbagtit dayta a babae. Siyak tipat niya manang. Nabayag ang nag-live-in kami kin ni Luis ijay syudad. Kat adda anak min. Imbaga na anabayagan anatay ka. Ngam na amwak anabiyag ka pa'y malagayam. Linastugan nak dayti a Luis. Anya? Ala, Luis, pumanaw kan. Tasan kan apagan ano? Lina, si Kati ay ayatan. Ulpod ka, Luis! Anusan kay ti mano atawan? Gapoy ti kinasadot mo? Ngam kastapay ti isubad mo kanyak? Iso ahuston! Kan sininaan na kon, saan ka di? Tayin sukat nak kangarudan? Si Kati ay ayatag. Jak kayatan dayta nga Amalia. Anderan nak dayta a babae. Awan bibiyang kon iti dayta! Bastag sinatan! Manang Lila, alaan ako nakatulong iji balayo. Ure basit lati sweldo kon. Alan, panggatang lang iti diaper ti anak ko, manang. Ha? Ala, adapay mo tay babaunan mi ije balay, Camille. Kat ura yan Dua kami napagbalinan nyo ababaunan nyo, manang. Ay, ala. Awagan kanto. Takasaritak pa'y ati asawa. Narigat mo't no siya klaang ti agdisdesisyon iti dayta. Makikuyog ako makan kan nga agpasyudad, manang. Ay, agsarita kami pa iti asawa, kunakmet. Yawag kuntuken ka, ti mapagsaritaan mi. Sige nga ron, manang. Aywan, ikanak mga ron iti panggatas kan pangdaya ti anak ko, please. Oh, adtoy, pasensya kan atan ni. Inikak datatang kenanang, iswa day talat na batin. Ay, dakkalabanag da ito yan, manang. Sangaribo ko naman. Thank you, manang. Nanang, inikan na kayo ni manang iti kwartayo. Saan? Wine, apay aya. Kaano kayo ang makitsenda ngay? Ilakaman yung tuman iti diaper kan gatas ti apo kuyaw. No, inikan na kansama at ni manang mo. Kaslada mo inyawat na keng kaakwarta. Manumula day jay ngay, sang-sanga gasaut. Naibus ka no ti kwartana, taintad na kada kayo kan ni tatang. Malaala nga raw. Nagumatangak to, no agpaili ak anak ka.
Patpatsem na dyan anak mo. At no nakitak dyan inted ni Lila Kwartana sa ngaribaw. Anya, kunana sa nga gasaw. Sa ngaribo nga raod. Patpatsem tumat amin nga ibagana. Kat amom lang arunay nga daul-ulbod na dyan anak ta. Ay, oo na yun dayjay akamel. Kita katrimwarmanan, hindi ada Kwartana. Napanan naman ngatan kaumali-umain. Ay kita mumlatan napan man siguro ni tayan na kita'y pada na sumusok-sok iti baraha. Ay, anyan dayjay akamel. Saan ngagbalbalaw? Adalang arod anak nan. Natangkin mo ti ulo na no mabagbagaan. Iso pa iti makaungat no kwa. Agduma na iti ugali ka ni Manang na Alila. Nasingsingpet nga adayon ni Lila ngam ni Kamel. Talaga kasta dagiti agkakabsat. Saan nga agpapada ti ugali da? Adalatan nagdumaan da. Una ngam nakaraw na niya Kamel. Natangkan ti ulo na. Di naamaw ti maanawa. Ket sika ano alam ti kabsat mo dito balay. Tapno ada kadwa ni Nana Sally. Ay kat, awagak nga ro din na ti kabsat ko. Nagtagulit mo't ngamin. Chat at chat kanya. Ket ayabam nga roden Malangarod. Sana bale. Tana ko na namit nga uray manulat itid ko ken kwa na. Basta ada ka no pang diaper ken paggatas ti anak na. Ay ket sweldoan talatay ti kas iti sweldo ni Nana Sally Tulong tan ken kwa na reta bakay. Nay, Kamel. Agsingsingpot kay di balay da manang mo Di mo istrisan di kabusat mo ijay. Ape ko mga istrisa ngay. Mapangko nga rog tulungan. Kasano ko mga istrisa. Ay na, amu da kan. Adto yan. Kayong paalam at walyam, Kamel. Ala, idisuyo lat taditan ta isimpak pa nagitibalo na kabadok. Wano jak nga tagbalo na ni tibadok ta dumawat aklangan kini Manang Lila itibado na. Ay, mga lakalatan itibado. Tapno sigurado. Di ka man nagpapaaram dyan Ang mga numadamdam sumangpet ka amasikog manay. Kano makasapulak iti lalaki ang mangikasar kanyak nga di mayat. Tapno aday bilang ti anak ko nga mana. Trabaho ti papanambi di syudad wano lalaki. Katrabaho Anak ko, ijampay laang ti makinobyaw. Tanay, basit pay laang ti anak mo. Kanamangan, no makatumpong ka iti parumpado a lalaki. Iso nga agtanang ka, Di ka man nagdardarasudo sa inanakaw. Wan ka di, unay kayong naya. Agsinumbangir matalapayag ko ti marangrang kada kayo. Panawan dak dito yan. Tapno makaimpake ka na imbag. Agtinulong kayon kanina na Sally iti trabaho dito'y balay. Camille, wen? Wen manang, anya trabaho ngay. Agdalos ken aglaba ti aramidem. Tanina na Sally latan ti agluto. Ngam tulungang mutlaang nga aginaw no kwawan. Ni, adon sama ti trabaho kun ngam isaw. Bakit ni Nana Sally? Konsiderasyon mo latakin kwanan Sana bale. Tan ako na ni bayaw mo nga ipadami ti sweldom ken ni Nana Sally. Ay, agyaman ak nga rod manang. Dakkel atulong kanyak day tatani. Awan kadwa ka mang biyag iti anak ko. Kakaasi akmat. Di mo sawan ti kasta, taubing kapay. Adu pa'y ti mabalin ang mapasamak iti biyag mo. Nulakit di, tanagagat kang agtrabaho, mapapintas mo tulat ta ti biyag mo, ading ko. Bakit? Ayan ba? Bakit? Mapay aya, adaan-arabit, ijay likod ka it. Diyak, maawatan ti Riknak, bakit? Maulawak. Nasakit ti ulok. Matayag sa... Ay, Saus! Aglingot kamutan iti nagdadakal lakay. Anyat mabasbasamakin kan. Ay, lakay! Ay! Umay ka ta mapantalangan ni hospital!
Hello, Nanang. Hello, anak ko. Ay na, adda kami dito'y ospital ita. Nagatakay ni Tatang Yaw. Anya? Kumusta ni Tatang? Ay, kastoy saan unay makagaraw? Naimbag na itaray adagos dito'y ospital. Ibagam kan ni Kamel, taagawid pailaang tanay. Awan mangaw awer iti anak na. Imbatik lang amin kan ni auntie yung imay jay anak na. Anya? Ay, sige, Nanang. Sapay, jak makalangan iti trabaho. Iso ani pay lang arod kamil ti agawid. Sana bale, taikak iti kwarta abusbusan nyo dita ospital, Nanang. Anyamatan, agbiyahe akmanan. Makapasadot agbiyahe. Kat anya nga rod ngay, talaga akasta aading ko. Apay, di ka maasyan ka ni Tatang? Kan iti anak mo? Alang nga rod agawid ak no kasta ti kunayo. Mangtedak iti kwarta abusbusan da nanang iti ospital, ading. Itid mo kadakwa dawan. Wen manang. Adto iti 5,000 a pesos. Day talat adda a kwarta ita. Nayunak to no agsweldoak. Sige nga rod agrubwata kun tagbiyahe ak nga agawid. Ayan ti kwarta nga impawit ni Manang Maw. Amangan nga minuag kurang jay kwarta mi ken ni Tatang Maw. Di kay makaururay. Kasangsang pada tao ngam kwarta dagos ti bagbagayo. Agsubli ak mo lang nga minadagos ijay ospital anak ko. Atoy. 2,000 lat impawit na, taday talakanot kwarta na. Malak nga raw. Isupay ang mainayon iti gastusan jay amam. Malala. Ingkaalaan nun, ti anak mo, ijay ayan daan tem. Tayawid mo dituyan. Sige nanang, tadapapanan mi. Nay, papanan nyo manan. Di mo manan ibulakbol, ti anak mo. Di laman papapanan yawn. Di talaang mat. Di ka mo umadayaw. Ikuyog mo manan, ijay sugalanan. Mabit kami laang mat. Pagpaspasyaran mi matan na. Hello, Camille. Kumusta ni Tatang? Mayaten manang, nakarwanan ni sa ospital. Sana una makapagnangam dirit sumulat at panagsauna. Medyo marigatan labas si tamag na. Ala, tulungan pa'y laida ditawan. Uray di ka pa'y lang arod umay dito'y ading ko. Andama ni nanang ang mga sikaso ka ni tatang. Agsubliak di tamanang. Anya? Ala, sino nga iti kadwa ni nanang ang mga sikaso iti amata? Kan iti anak mo? Ikuyog ko na anak ko di tabalayaw. Anya? Alan amanang, maburing ak ditoy. Alan, ikuyog ko na anak ko. Sana balit ang makatrabaho ak mulat ang uri kadwak ni baby. Ala nga Rod, sikati makaam mo. Basta agpakada ka na imbag ka dananang kantatang, wan? Kasano nga ron na makatrabaho ni Kamel katin kuyog na matain jay anak na anak pasyudad. Agpilit mo't nga agsubli jay. Kan impakada na kanaw kan ni Manang na. Nga ikuyog nan jay anak na. Talaga ano anya timbaga na, isulatan ti masursurat. Garud sa bagay, ada ni Manang na amang bantay kan kuada ijay. Patsik adi na baybayan jay kabsat na. Nana Sally, tumulong ka matang agdalos. Day tamo laglot-luto tar aramida mon. Siyak amin tagdalos ka naglaba. Hey, sana ya nga da nagsasaritaan tayo kadaman ng maubalasang kao. Asyak ti makamong agluto ka naginaw. Si kamot ti nakatuka iti panagdalos kan panaglaba. Marigatan akong atan anda ti anak ko nga si kaswag. Isa makitinulong kamot Ay, nala. Agtrabaho ka nga rodan. Tasyak pa'y lati mga wawiri ti anak mo. Di nakakayat ti anak ko. Si kalatan tagdalos taw awirak ti anak ko. Sana balay, nakalaba akon. Malangarod balasang ko. Manang Lila, pasensya
Jak pa lang makatulong iti trabaho dito'y balay tani. Napambarmat anak ko. Iso apakibagantuman ka ni Nana Selly. Tayson ti makamo nga aglaba ka nagdalos dito'y balay. Ah? Sana bale, sana ko nga agpasweldo manang. Ti importante, libre ti kanan may iti anak ko dito'y. Uray tumulong ak tulatan nga agin na ko ah. Sige. Ngam ni, kita numawayaan ka. Nukas jay anak katurog ti anak mo, gundawayam mo't ti mang tulong ka ni Nana Selly. Takaasi mo't. Wen manang. Ag-eskwelan ti anak ti kabsat mo, Lila. Pag-eskwelaan na nga eh. Dito yun ta isuntumot lang nga adada ditoy. Dimot kayat ni Camille ti agawid ije probinsya. Ay kituwa na. Tulungan ta ti kabsat mo, takasimat. Ayun nga rod. Agyaman nak Erwin ngamin nakasingsingpet ken man nakaawat ka. Ay na bakit? Basit la abanag dagita kanyak. Kabayatan ti kawan pala trabaho ti kabsat mo. Pagadalan ta ti anak na. Nana Selly, aglaba ka kadiita? Inton bigat ti schedule ko nga aglaba Camille. Agdalusak ngamin ita. Anya? Agdayamat kasta. Dapat, everyday ka nga aglaba. Pakilabam ko matikawas mi iti anak ko tani busy ak. Agsapsapulak ngamin iti trabaho. Mala, irwarmon dagiti kawas mo. Iraman kun to alabaan inton bigat. Rumuarak ko mamanang, tay nakmanan nagsapul iti trabaho. Ngam naibusin ti kwartang intad mo kanyak. Manuti ka sa pulam aya, Camille. Uray 2,000 ko mata ni, nagastos mo ti rumor manang. Kan igatang kumuta na itigatas ti anak ko ti daduma. Sa nga ribo pa'y lati maitid ko. Siyaktong ti gumatang itigatas, Camille. Ang apay, aging gaita, awan pa'y nasa pulam at trabaho? Awan pa'y nga ron manang. Nagrigat mo tagbirok iti trabaho no kasto yung awan na ilipas sa kurso. Tulungam latan ni Nana Selly dito'y balay. Total, saanan ang masapul nga aw-awirin ti anak mo? Basta agsapul ak iti pagtrabahwak manang. Saan ko alin niya ti para balay? Hello, Camille. Kumusta kayo ditan? Nakasapul kan iti trabaho? Saan na masapul nga agsapul ak iti trabaho nanang? Uray tadama ni manang amang tultulong kada kaming agi na. Anya? Ay saus, apay, di ka mabain iti kabsat mo. Agtrabaho ka mo tamakitinulong ka anak ko. Kat tumultulong ak mga gininaw. Pasaray agwalisak pa no daduma. Kahit umdas nga ruday ta, nga itulong mo. Agtrabaho ka di mo ipanamnama amin ken ni manang mau ti panagadal ti anak mau. Awan nga rod master kan. Jakmet kaya ti babaw nun ta nagrigat. Ay, opisina ko mati kayat ko pagtrabahuan. Ngam awan mo na ilupas ko. Kauray sales lady ti tan-ano isaw. Masadutak nga rod. Makabanong ti ka sa trabaho. Sige nanang, bye. Ay mabit lang. Hello? Na, inidupnan. Pag dinata ka man, Camille. Saan nga mo damanang kung adan nobyok, Darren? Ang mga noong tandak. Apay, ipalobos mo nga ron. At ang bukod mo apanonot. Apay, paritanda ka amang kinobyo, kasta ka di? Ay, kwa. At dinatan. Sumaronon tong di kasar. Ako rin tapay. Pag naadanta kumangay, ada ka di balay mo apag naadanta? O da di probinsya, yung kaya ti agawi di jay. Dito yung syudad ti pagyanam ta. Kat, anya nga rod ngay? Ada nga rod boarding house mo? Awa na, ta makipagnanagidak lang iti balay ti gayam ko. Kat pagyananta nga rod ngay? Dakkel samat di balay ti kapsat mo, di makipagnad tayo jayan. Ha? Ay, padasek to ang ipakada iti kabsat ko no umanugot.
Di mo ni pakada. Basta isangpot naklat tayo dyan. Tapno awanin maramidan na. Anya? Alang nga rod agawid tan ije balay damanang. Total, nasingput-mut kanyak ti kabsat ko. Dinak mo ila matiis day jay no agriga ta. Camille, awamot siguro ti makunam kanya. Pinagnaid kayon itinobyom dito'y balay. Ang apay ngay nga aging gaita, di mo't agtrabaho tinobyo mon. Awang mo ngamin masapulan na trabaho manang. Uray kumano, tumulong kayo iti trabaho dito'y balay. Kaasimot ni Nana Sally, nanayunan pa yun ti asikaswen na dito'y balay. Kat tumultulong ak mga gininaw. Agluto ak pa'y no daduma. Ladingitek Camille, ngam tangay addan ka din nam alalaki, nasaysayaat no lumasin kayon. Ha? Awan na mo mi apapanan mi manang. Agsapol kayo, iti pagabangan nyo. Tapno mapilitan kayong agsapol iti trabaho yo. Tapagbayad yo iti abang yo. Kunak man no napatagak kan kakabsat ko. Apay nga kasta kamutan. Saan apa nang ibuy-buy ading ko? Ngam adun tinaitulong ko ken ka. Anyat kayat mo? Agnanayon lata na kasta? Amang namnama ka iti itulong mi ken ka? Kasanon nooan kami? Kasanon ti biyagyo nga agina? Sadyay nakirelasyonam, istambay pa'y. So, pasensya kan. Hanggang nasaysayaat, no lumasin kayon, Camille. Lumasin, di lumasin. Tandaan nam dito yung araramidam itamanang Ti pa nang papapanaw mo kanya kakabsat mo. Awan asim. Manipo dita. Saan ta nagkit kita? Ay, nabangaran akpay di awanan da Camille dito'y balay lila. Ay, Nana Sally, pasensya kayon, Juan. Itaak lang amin anaikan iti turod amang papanaw iti kabsat ko. Diyak ngamin kaya ti naramid na. Ti panangisangput na iti lalaki dito'y balay. Ay, katimaday. Di damo ti makitinulong iti trabaho dito'y. Sapay nagrawat ginubyo na. Sa numalpasamangan, panawan na latan ti panganan na iti lamisaan. Ay, nalala, sana bali taawandan Nana. Tapno makarik na da iti rigat, ay agpursigi da ang agsapol iti trabaho da. Kordamon kami. Orang tininom ko. Anya kamutan? Amom ngawan makukwartak, dawatan nak. Pangala ako may ti kwartak ngay. Pumanawak mo lang aro na. Ako magayang may tun mo wartak. Papanam ka rabin. Ang subliya kita yung nagtibarkadag. Nahimbagi dyan, talibring inom. Kasamlata ka na yun nun. Awan lang arod trabaho mon. Artag ka pa'y. Sumanaw ka man. Ita ka man lang. Sige, pumanaw ka lang. Already ka nagsubsubli. Camille, ala, nakalagip kayo mo't malala. Sumrek kayo, iti ka na ka. Agyaman ak manang. Sorry manang. Amo ka na sa tirik na mitikal labas gapoy timbagbagakken ka. Aklunak ngay didamo. Nasakit tinakam ko. Gapoy ti panang papanaw mo kada kami. Ngamita, namiris kong tibidot ko manang. Kat, kumusta kayo ni tinobyom? Awanan. Pinanawan da kamin. Ngam okay lang, mo lang. Okay, anya ti planom ita ading ko. Agpatulong ako mamanan kan kamanang. Taaga brodak. Ha? Agbayad ak tumutlaang no maka-brodak manang. Sige, sige. Ikan ka pa'y iti may sa at tsansam, Camille. Kasanon ti anak mo? Ibatik ka da kayon amanang. Da kayon kanimanong ti pangital kakkenkwana. O sige, makaamu ka, Camille.
Lakay, agdalus ta dito'y balay. Tagawid ka nun ni Camel manipod abroad. Ha? Kasta ya. Kaano ka na? Jak amaw. Basta kunada nga itaalawas. Agkukuyog da kada lila nga agawid dito'y probinsya. Ay na, nagsaya atay na. Nay, nalugan na nagsardang itibatog bakay. Ay, ngagpaisaw. Umay kalakay. Inta kitaan no asino dagita. Hello, Tatang, Nanang. How are you? Ay, Hello. hello, Tao. Ay, asino to'y kadwayo a puriner lila, Camille? Ay, nobyo ni Camille, nanang. Anya? Ay, kastaya. Paaya di mo imbagbag ang adagayang puriner a nobyo mo, anak kaw. Wala, tapno masurpresa kayo, nanang. Nagawid ni Jan dito Pilipinas to may nakano pakasaran. Tapno mayawid na kiji pagilyanda. Anya? Ay na. Mayat. Nagsaya atin. Ay na. Kamaudyanan na. Maisim pa mo langan tibiyag mo, anak kaw. Nakasapol ka mo langan iti talaga para kin ka. Wen nga rod, nanang. Diyak mat ninamnama ti kas ti agasat ko. Nakaragrag sakak. Takas ka ni Jan ti impay ti Diyos kanyak. Nakasingsing putlaunay kanyak. Kada kami iti anak ko. Ay kat. Oray da kami, anak ka. Ay ka. Maragsakan kami para kin ka. Malaala. Sapay ko ma. Taag na nayunan, ti kinaragsakyaw, anak ko. Ay naman ng Fatima, long time no see. Ita ka lang amin nga agawid man dito'y Pilipinas. Wen nga rod, aning. Nag-awid akong makabanog matag ubra ija abroad. Awan pa usto nga ina na ijay. Ti pa nag-inanam lang ija kat oras ti pa naturog. Nagrigat. Ay na talaga ang narigat ti agbalin nga OFW manang. Tanapadasak mat idin tinag-abroad. Ngamjak na anusan. Iso adya akong nagren-renew iti kontratak idi. Ay, wen adagayang problema kading. Anya day tamanang? Ay, kinaagpaiso na. Nag-apa kami kanila kaya ko idi napalabas. Gista nga rod sinina akon ngam nagpromise mat nga agbalbaliw ka no. Nga sulnitan na tinagkurangan na. Iso nga pinakawan ko Inikak pa iti may nga siyansa na. Apay ayamanang. Ay, ti amo, kada balay may nga sangputak manipod abroad. Taka na yung tipawit ko iti kwarta nga pagbalay may kuma. Ngamahin na. Awan mat gayang balay nga masangputak. Anya? Nangus-usaran na ngay iti kwarta manang. Imbis bisyo na. Masursurunak nga ron nga perme. Imbag atahang ko nga impawit amin nga kwartak. Urekas-kas ano katadalat tamat na iduldulin ko. Kat nasayaan tada na ilasin mo a kwarta manang. Awan nga roda Katahin na problema no yan na ti pagbalayan me. Ti pag-iyanan me. Ha? Iso nga, makipakpak kasi akman kanya, maning. Ay, ito ko mapaytawid mo nga balay dagiti dadakkel ta ati pag-iyanan may pailangan niya. Ha? Kapo naman ang awan problema iti day na. Ngam ano san tayo tani, saan mo't adakkel to'y balay? Winahan nga problema data, ading aning. No kayat mo papintasan tayo, siyak ta gastos. Ha? Usaran tayo dyan duldulin ko nga kwartak nga nabuat-buat eh. Adakan ka amanang. Tano siya, awan maikarit ko apag patarimaan iti balay. Tani, amo mati kasasaad ko. Si siyak amang isaksakad kadagiti dua nga anak ko. Taamo mat nga intarayan nak dagiti nakirelasyon nak. Maawatak data. Iso nga ron nga tulungan ka, tamas asya na kanyam. Asino ko mga itag tinulong nohaan nga datang agkabsat. Ne,
Chocolate manin takan ka ng Fatima. Mabisinak nga rud, Robert. Mahan ka mata. Nagsamik. Awan hilig ko iti kasta. Itan sapay dagita yung sangput mo manipod abroad. Uwin nga rud, may ibusan. Di ka pala impadawat ka dagiti kakanakam dagita. Ay, sayang mata. At amumat nga paborito ti kastoy. No ngamin mabisbisi na kay di abroad no, kas dyan nga ang gubobrakat dahil ti pamadput ko. Kasla nga mabangbang aran no mga nakiti kastoy. Kay, kasano? Agnedtan dito'y balay ti kabsat mo, Fatima? Katuwanan awan mat sa bali nga papananta. Si ka ngamin, nuhan mo ko mangamin nga winalwaldas dya kwarta nga impaw-pawit ko. Di ada ko mabalay tatadta. Di mo't napakawan na kung bakit. Lipatan ta ka din tinapalabas. Ta nagbalbaliw akong. Agsingsing pita kung akanayon. Unay kato'y pang Miss Universe ti pintas nan ay ang asawa kong. Ay, anak nga kilitian, ha? Hangay, taro, Ayun na. Si Mangput ka maggaya man Fatima balasang ka. Kaano pa ya si Mangput ka manipod abroad? Idinapan nga lawas, Tata Amado. Awan pa sa lubong ko kanya yo, Pasensya kayon taang ko nga nasangsang o tinaggat-gatang. Uray toothpaste la kumaano sabon kat awan nga talaga. Ay na, sa anak mo't ngagsalsaludsaw, diti pasalubong. Tinapateg, nagkikita tayo manan. Ken, nakaradkad ka anak kaawid. Wan matkit dia, ngam jay daddo mangamin kat agdamag da iti pasalubong. Nga kunamlan no asinuda nga agdamdamag iti pasalubong. Kat idinag-apply ak nga nag-abroad kat awam matim papabalunda kanyak nga uray peskaw no tuyo la kuma. Kas lakit di nga dem padulin da kanyak nga igatang ko iti pasarabo. Angaw nala siguro mo't abalasang ka. Ay han nga ang angaw lang dayja tata. Talagang agbirok da iti pasarabo. Awan kit diti babaen da. Napuskol ti rup-rupada. Mala, bye-bye idan Fatima. Aywan, di mo't naggapu kay di balay da aning akabsat mo. Ay awan, apay aya? At da ni aning ijay, pasyar ko ma. Ha? Wey, kurso na dam jakabsat ko tata. Wan, hindi naksamag kayat. Maikatlon da ito agundaway. Panang sarungkar ko ko ana. Medyo madanaganak. Ang mga nubasti din na kon. Sabagay. Nalawati dagam niya. Saan mo't unay? Sakto laeng? Kandak kalye balay mo niya. Sakto laeng? Ay, no siyak ni aning, kayat ka. Ha? Nga madamat gamin ng asawak. Sige, aramam jak habsat ko tatulungan ka. Kayat ka nga para kanya na, tanasing pat ka nga lakay. Kanalawati dagam. Pakakitaan pa ni aning itikasla kanyam nga ay. Swerte na kit diata kurso na dam. Agpasalamat kit diata, kinayat mo nga uray duwa ti anak na iti kinabalasang. Ay boy, san alapod da ita, Fatima? Ibilang ko, kas pudno nga anak dagita anak na. Ay, mayat nga rod ano kasta. Agbagbagay kayo kanya ading ko. Ilakad nakman nga rod, Fatima. Un, tulungan ka, Tata Amado. Pa-extension ak dato balay tayo niya, aneng. Tapno lumawa. Adda nga min sumangpat nga package ko kat. Ay, awan pang kabilak. Medyo adu dagi dya nga package. Kat si kalat na ama nang. Sikat ti agdesisyon. Tas sikat ti akin kwarta iti maaramat. Wan ag-business akman itoy. Aglako ak iti syokulit. Kat awan mati pang kabilak iti ilakok. Nukas na. Ijay abroad ti pagkapuan ti ilakom at chocolate manang. Wan imported ti ilakok. Padasak man taglako barang mayat. Ay, wan gayam. Apay awanan balak mo nga makiasawa. Awan iti panunot ko day tamanang. Uray taadan doang anak ko. Tano makirelasyonak manan. Ang mga no isukat dakto manan. Nadidigra akon manang. Yak kayatan ti masakit nan.
Hanmat nga amin nakatmang lolo ko. Adala tamat na singpat. Kanhan man kami nga dagita gugwapo kan ubing tipil-piliam. Jay natanganan ti kitam. Jag tawon iti 60 nga agpangato. Ta sigurado nga hanak ka nga isukat. Ha? Damag ko nga agararam ka nun itatama do kanyam. Ah? Wen nga ron. Laklakayan mo't day jay nga agaram-aram. Ay, han mo nga ibagbaga ti kasta. Tauray lakay ni tatama do kat nalawa jay dagana. Kandakal jay balay na. Ha? Padasam ka diti makirelasyon iti lakay. Tapag kumpirm ida kadang ijay babaros nga nakarelasyon mo. Ay sus, kunamsa, mayat ti makirelasyon iti lakay. Nadungot ilalakay. Ha? Anyalat sa wendag iti taon nga inulakay ti pakirelasyon nak manang. Apay ngamin nga dagiti tatao ti panunutam aya. Baybay amano niya ti bagada kanyam. Hanmat nga isuda ti mangpakan kanyam. Kada kayong agiin na. Manang. Hanmon nga paluspusan ni Tata Amadu. Sayang da jay. Nawang pe asawa kakat agparmakan yan ha. May mayatila kay nga karelasyon aning. Uri agpinos tata. Agbalin kanto nga naragsak tanadong utila kay nga karelasyon. Kankang ronaan ti amin. Nalawa di dagana. Apa kaslay dil mo dya kabsat mo dyan lakay nga gar-arang kinkuana bakit? Babaan na ka lang, Robert. Napintas mo't dato nga wagas ko. Tap numapan kanya ta dato nga balay. Anya? Ay sos, chocolate man ay takan ka ng bakit? Tamabisin akmanin. At siyempre, no, asawaan ni Tata Amado ni Aning, alaan nan isudang agiin na di balay na. Kat datati agbati ito'y. Di kapilitan nga bagitan dato nga balay. Nene. Nagpaiso niya. Bili baka talaga kin ka bakit? Talaga anawido ka. Kat siyempre tsak pa'y mati ko na. Kan may sa family house may mat datoy. O na, ni aning tinangi patawidan da iti daytoy. Ta isu ti buridag. Hang nga mabalin data. Hang nga rason data burburidak ita. Basta sugsugak nga makiasawan ka ni Tata Amado. Tapno pumanaw dan itoy. Amaw, nga awan pan nakaikarikken ka. Talaklakayak nga dayong si ka aning. Ipalapal ko latta, to'y ayat ko. Bareng si pawam latta. Tata Amado, awanin plano ka makiasawa. Natroma ak ngaminan kadagiti lalaki. Sa bali ak kadakwada aning. Ikaray, di kan tupaldaangan. Kat ibilang ko kaspudno nga anak ko dagiti anak mo. Siyak ti tumakder nga amada. Tata Amado. Ay ayaten ka aning. Ala, tapanunutak pa'y anaimbag day tata. Sige. Hey, makaurayak. Uray ka sa kabayag. Tinapatag. At namak aning. Han ka man mat nga kundi pakipot si kaaning. Apay, nasinaw kaya nga balasang ta kundi pangina kapay lang. Ha? Laglagi pa mga daduwa nga anak mo. Man o tilalaki nga mga klon iti handa nga putot. Isong aklo na makit din ni Tata Amado. Panunotam ti masakbayan dagi di anak mo. Apay, maipay mo nga tate ka sa pulanda. Nawan katulong ang mamang padakal kanya da. Diyak ay ayatan ni Tata Amado manang. Masursurum to nga ayatan ay na. Han mo gamin nga kitkitaan jero pa na Jay daga na di kitam. Kan jay dakal nga balay na. Manang. Sige kid din. Aklo namon. Tani, han mo nga namnaman dato'y balay ta adun ti gastos ko ito'y. Ha? Apay nga agmulagat ka. Mas daw ka. Family house tayo mat dato'y di ba? Ngam siyak tinang ipatawidan day dinanang kantatang manang. Ay, unfair dagi jay nga dadakal ta. Tasi ka lang tinang tadanday ti datoy. Iso nga kamali da jay nga inaramid da. Nabingay iti husto ti tawid ta manang. Basta family house datoy.
Katangay siya tinagastos para itipan naka-repair na bagyakon. Anya? Adun ti gastos ko ito'y. Pina-extension na pa yan. Isang ada sa bali nga pagyanan nyo. Sige, pumanaw kayon. Pagyanan mi nga rudan ngay, no papanawan da kamin manang. Iso nga ron nga kunak nga aklo na mo ni Tata Amado. Tado ti sanikwa na. Dakal di balay na nga pagyanan nyo. No iso ti pakiasawam. Ala, di ka nagsangit, aneng. Di ka matanagan. Taduawan pa pananyo nga agiina. Welcome kayo ija balay ko. Ijay kayong nagnaid. Saan, tata? Nakababain mata. Saan tayo mat nga agayan ayat? Yung mapay nga agnaad kami ijay. Kat aklunan na kami nan. Tapno adan rasa unti pa nagnaid yo ijay balay ko. Ala na aklunan na ko. Di kay tupulos baybayan. Promise. At damat nakakita ka daaning kanla kay Amado di sentro, Fatima. Nagkuyog da ka no? Oh, aya. Kat anyat madamag ngay. Naka-holding hands damat ka no? Anya! Wow! Mayat nga ro na kasta. Nakapanunot matlaang siguro Taimbaga kon kanya na nga awan karbangan da ito'y balay. Tadon ti gastos ko ito'y. Kahit imanugot. Hana nga mawan maramidan na. Di bale, tadato lang matbalay kan tinagsaadan na ti mapan kanyak. Bagay na ti daduma. Kat nungay asawaan dan diyang absat mo. Kat mayat laon haya. Ay, bukodan tanda to'y balay. Ta sigurado nga alaanan nila kay Amado isuda nga agi na ijay balay na. Ne, anyat gagaram apeng ay may kaaning. Damag ko nga naglibin kayo kanon kanila kay Amado. Dakkel di balay yun Hanmon nga almanan dato'y balay, aneng. Pangasem. Saan aday tati gagalak manang? Umay kuyawis ti kasarmikin ni Amado. Ha? Agpaiso? No kasta, talaga nga asawan na kan. Wan manang, pudno ti kunam iti, ama sursuro ti agayat. Bayat nga min ti panagden nami kini Amado. Ininot nga inayat ko, gapo iti galad na. Nakasingsingput unay kanyak, kun kadagiti dua nga anak ko. Kunak nga min kanyam. Nasingpat da dya nga lakay. Anya nga, idibak na ang katadtan. Congrats, aning! Bumaon ka ditan na Fatima. Aldawin. Kastalatta ka din, daramid mo. Agil ilad kalatan ngagmalmalam. Amumat nga madmaditirek nak. Kanayo nak nga maululaw. Han ko mawawatan ti bagik. Kanagado pa yan ti sugat ko ito'y bagik nga han nga magagasan. Unaron. Ay, atan samot ang sakit mo. Aggadil kamutan. Agkakapsotak nga kan kanayon. Unak ngamin nga agpadoktor ka. Di mo kayat. Sayang nga ron ti kwarta nga pagpadoktor. Siga ano kayat mong timatay, makamu ka. Rumwara nga ro din, tadapapanak. Papa naman aya. Kuyugan nak nga ron nga agpadoktor at ahang ko nga kaya ti bagik. Ay, wrong timing ka man. No kaano nga dapapanak, saka kundi pa doktor. Sige, dagas ka pa nga ron iti doktor. Sakto mapan iti papanak, numalpas ti check up mo. Ipalugan kan tulangan iti paradaan. Oh, at iti allowance mo iti pagadalan nyo anak ko. Agyaman nak tatang. Inkaya ban di adi mo, itulod kayon anak ko. Wen tatang, mabit lang nga ron. Siya kung timang itulod ka dakwada, tapno makaina na kamot, Amado. Siya kon bakit? Tama banog kang agbanehaw.
Isu nga rod nga insuro na kagmaneho. Tapno matulungan ka mangitulod ka dagiti ubing. Basta siya kon, sa nabalay, taas idaglaang ti pagadalan da. Agyaman nakmanan iti kinasingpot mo kada kami nga agiin na amado Agyaman nak tadimtang kay ti biyag mi. Jak pulos pagbabaw yan ti panakiasawak kan ka. Pakaragsakak pa'y kit di dayta. Uray siyak mo't aaning. Agyaman akmat iti sasang bayo iti biyag ko. Nagbalinak anaragsak ga po kada kayaw. Aywan, makilugan nakman nga rod ta idagas nak ijay ayandaman ng Fatima. Nabayag ajak nakita. Inak kumustaan ti kabsat ko. Asino data? Siyak day to'y manang. Apay, di nak makita? Ay na, aning, imbag man tayo maya ka. Ay, awanan jakon makakita ading ko. Ha? Apay manang? Nakarong amin ang ti sakit ko. Diabetes ka kat naapektaran ti panagkita gapo iti sakit ko. Anya? Kat, nagpadoktor kan? Agag-agas ka? Nagpadoktorak ide, inikandak iti agas ngam nabayagan nga insardang kutawan mat kwarta kon. Ay, apay, ayan nila kay mo ngay. Nabayagan nga saan nga nagawawid. Jaka mo no ayan natantan. Saanan nga nagawawid manipod na bulsakak. Anya? Mala, rubatan ka manang, tamapanta iti doktor. Hanan. Urayak latan ti papatay ko. Ay, sana mabalin. Basta, ipadoktor ka. Oh, dagiti agas mo manang. Tumaram amin dagito, Iwan. Di mo liwayan ti agtumar. Tapno umatiddag pa'y tibiyag mo. Ay, mababain ako na yun kanyam. Pakawanan na ko, ma. Ni, anyat ikid dawam iti pamakawan. Pakawanan na kata nagbalinak nga agum nga kabsat. Inagumak jehang ko nga kukuwakat ni. Kasto'y matanda nagbambanagak. Ala, lipate mo day tamanang. No kayat mo, umay kan agnaud ijay balay. Taawan ka duwam ditoy. Ay, mabay na kaya asawam. Kabaalak matkiti nga asi kasuan ti bagik. Kan saan nga balita dadagi jay kakasinsin kan kakanakan tayo ito'y nga karo ba? Pasaray umaydak matkiti tultulungan ito'y Ala nga rod, ngam na talaga adimon ka ba ilan ti bagim. Umay kan to alaan, tayawid kan ijay balay mi manang. Ay na. Agyaman na kiti kinaimbag mo nga kabsat aning. Isu nga napintas ti biyag mo tadtanta. Nagmayati pa nagpuspusom.